ما بايك أيام البيض يوم 13 من لا يقول بايكو ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا شيء يجوب ويطلب من الله سبحانه وتعالى وجمع وغربت ومقبات الله سبحانه وتعالى سبي أرضنا من كدين هذا Hakim Jina tersambung oleh Eboten Dr. Dua Abadina Muhammad Hai Hidayah Abad Enjol Hidayah Mongol Ala Haji Abdullah Hidayah Bakayan Wanam Hai Purkota Kudelawi Imul Kohani Tepi Hai Beda Menjadi Lidani Bedepi Katerbentua Hai Kekatelen Kemarin begitu Hai Pemempai Kemakle Bahwa Iri Dakar Kesini Keto Kampi Dakar Kesini Noten Tofu Kebeto Purmo Angga Salah Bayana Jadi Hai Kala Kaliate Bayana Keudai Hai Idotan ini benudani kadi intika ada contohan kadi hari kadi tiga terento kita wandi di jamaah hari dewi'a usali kutuli sini full kala ka oti imuri hari ko kamakko ko woni hari sanni moko ba sini full ha hewta karamo ko mede den ha hewta lambu ha hewta imam santaralo ya moko ba de heddi be tempo ara en maki ko sadi makke ko towi ko makke be sen no ara en nadai do tin de yo so na me dem ta ra do la do harai tigi harai jama an motora ni karama ko ben ko be heddi ne be ko ni si amerika di okora Wano si ayidi karama kopen uri hero de kon Allah Subhanahu wa taala okor ke anga dipik be jambu ya wato de karama kopen be data tetino de karama kopen Allah Subhanahu wa taala tetina namarai mi tujuan kita be ko insyaallah mi toro kadilande den ko te lande ko ngara ko winde Korbannya kota yang baru tinggi-tinggi ambutu ya semu yewo kabewa wajaba dan alhamdulillah yomi itu baik dengan di hari OKP hari OKP arna fulfill di Fero hari naya biti nam ada di haton bahasa sanda para tembo insyaallah yang tinggal emak hari mungkin tidak ada yang lain barka yang pianto wala OKP di kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa juga Assalamualaikum. Ya kata Allah beriku. Ya alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla hadana. Ini ayat dari Allah Subhanahu wa taala adalah ayat jadi waktu itu dia. Nimatan Allah Subhanahu wa taala awal ini awal sah. Ini dosu hujan itu di Allah Subhanahu wa taala. Kiki ini, orang kiki ini. Allah Subhanahu wa taala kodirno en kotai orang dia orang kiki ini ada juga. Ini orang modo malas mengenal diri dia aku modo tui be suji be saya modo tui ada itu sudah ada do ada itu ada sudah ada Kota nak ada bala itu orang berumah ini kota ni ada Allah sudah ada do orang saya ada bala memang kota untuk Allah anu Allah dalam beri kejali Bagi lima dan terlalu kan Subhanahu wa taala ya. Mau cari nempu datang ke malang kalau ibu Allah Subhanahu wa taala
نهبر أن تقبل الله سبحانه وتعالى في بعض الأمور شكرا. baik Muhammad Usman Jalla فليتفضل ونادوا بعض الكلمات أو بعض الآيات. Ayo dari no. Yo no yo no. Bayo ya itu yo. Ari kofi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kawan ini onanya nak aku buat. Untuk saya ini hak Allah ini nanan dan juga tentang hari ini. Masyaallah.
شكرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اصطفاه وأرسله إلى الناس رحمة لهم ونشهد أنه قد بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله وعبده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. معاشر الإخوة الأحبة أصحاب الفضيلة العلماء أصحاب الفضيلة الأئمة أصحاب السعادة القادة أيها الجمع الكريم يطيب لي في هذه الأمسية المباركة وفي هذا البيت الذي هو من بيوت الله وأمام هذه الوجوه التي تنورت بالإيمان يطيب لي أن أقدم لكم ما ينبغي للمسلم أن يقدم لأخيه المسلم إذا لقيه، وهي التحية الإسلامية الطيبة المباركة التي تنطوي على الأمن والسلام والدعاء، وهي تحية أهل الجنة في الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها ومن خالديها. تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في طاعته أن يجمعنا في أعلى جناته، وأسأله جل في علاه أن يوفقني في هذا المجلس المبارك للقول السديد والأمل الصالح الرشيد، وأن يوفقنا جميعا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وأن يجعل أعمالنا كلها لوجهه خالصة ولا يجعل لأحد منها شيئا. إخوتي الأعزاء، في هذا المجلس نتحدث في جزء من أجزاء ديننا وفي ركن من أركان الإسلام الذي سيأتي إن شاء الله بعد قليل، بعد 60 يوما تقريبا، وهو شهر الله رمضان. إن شهر رمضان له فضله وله مزيته، وقد أشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه وقيامه، فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان إذا هل هلال رمضان قال: قد جاءكم شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه فصوموه. أسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يرزقنا العمل الصالح فيه، وأن يتقبله منا، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. يتي الله سبحانه وتعالى تدد مولد توود سيد حندد يتد moƴƴiɗo e meɗen waɗi e ɓiɓɓe adama tedduɓe
waɗi en julɓe waɗi en e nder mofte nelaaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam moƴƴori e meɗen nemaji heewɗi limugol linta andata ittiri majji nema ɓurɗo mawnude on ko allah neminta jiyaɗo makko on mo o yiɗi ko waɗugol mo julɗo feewɗo ala ko hewti ɗum ɗon ɗum no ɓuri milliard ji dollar ɗum no ɓuri étage ji hawde ha tuggoyi ka duule ɗum no ɓuri kala ko woodi kon fof sabuna ko lutti kon fof ñande goo lannay kono si a heɓi diina selluka a woni julɗo feewuɗo allah arsikima gollugol golle moƴƴe naadaɗema aljanna ɗum ɗon lannata en yetti allahu subhanahu wa taala e ɗi moƴƴereji makko e nemaji makko no ɗuuɗi ko o nemini en kon no ɗuuɗi ko o moƴƴi e men kon ko ñaamete kon ko yarete ko ɓornete ko waɗɗete ko hoɗete ko duncitorte wa in tauddu nicmata allahi la tuhsuha so en limi nemaji allah ɗin ko neɓude limude en acca e goɗɗum ngoo ko en anditade no woodi goɗɗi goo hiɗen nemorde en sikka ɗum rinna nema noon ndu henndu ndu foofeten goɗɗo kontata ɗum wonde ko nema noon kono si on ti yayi ka ndu ala o wurata ñaamugol ñaamete allah yaltinamo kadi o naɓe o haykoye hara docteur ɓen tawaka e muɗum umaali ottaali ɗum ko nema mo alanaɗo en yetti allah en jarnimo en torimo yo ɓeydan en nemaji ɗin o waɗana en barki e majji ko o nemini en ko o arsika en kadi yettugol mo andita ko kanko okki en ɗi sabuna se en yettimo en jarnimo e nemaji ɗin o ɓeyday o wi ka deftere makko wa id ta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid jeyɗoma on humpiti o andini o déclari wonde si on yetti nemaji ɗi ko nemini on kon o ɓeydanay on si on dulli on ƴettiɗe on hutori e yeddugol mo ngol ande lette makko ɗen kadi no muusi en torike mo yo juuli enelaɗo men muhammad sallllahu alayhi wa sallam o mo o nuli e meɗen saabu yurmede nulaɗo moƴƴo yurmeteɗo yiɗanɗo e moƴƴereji ɗin holluɗo en ko nafata en aduna e l'ahara holluɗo en ko honno allah rewirte ko honɗum allah yiɗi ko honɗum allah tongani en oɗo mouhammad ibne abdillah ibne abdilmuttalib oɗo allah nelirimo yurmede fiyo en male fiyo en daɗu albala uji e tanaji sabuna si a anda ka tana woni no wawi yaha ɗon sikka ko tono woni ɗon ko tuma yanoyɗa e tana on woyno jaka naɗo mi ardayno nelaɗo mo sallllahu alayhi wa sallam o laaɓani moftoɗen reedu o tindini en o andini on ekkiti on elti en o holli en ko honto moƴƴere nden woniri ko honto nde heɓorta o rentini en kadi ka boneji ɗi woni toon fof yo allah juulo e o nelaɗo meɗen o juula e sahaba makko ɓen fof o juula e dendanalngal jokkuɓe dina kaɓe jokkuno kan yo allah jokki en kan dina tabintinna en hoore makka ƴettiten kadi nder makka allahumma amin musidɓe julɓe tedduɓe haray mi weltanike ɓe almamiɓe wonɓe ɗo ka miside men ɗo e salliɓe maɓɓe e conseillé ɓe maɓɓe mawɓe miside nden ɗo e sukaɓe ɓen e sonnaɓe wonɓe ɗo ɓen fuu weltanike mi jarni autorité local wonɓe ɗo ɓen ka religieuse e ka administrative mi weltanike mi jarni ɓe yuɓɓidirɓe nde tolande men ɗo ɓay si memminike hara no woodi ko woni e memminde ko woɓɓe waɗi yaha yilto ɓe amali hiɓe nodda hiɓe ɗumanno ha allah newni en tummodir ɗo onon jama seniɓe ɗo ɓen fuu duhiɓe suddiɓe sewɓe e mawɓe en fuu ɓay ko addi en ɗo ko domugol moƴƴere ka allah no gasa on tigi andita ko anduno ma heɓa goɗɗu ngo ko ɓeyditi en fopp en arali ɗo sabu ɗaɓɓugol jawdi ma jaahu ma teddugal ma laamu torki allahu subhanahu wa taala yo allah weltano en en fuu ɗum ɗo wona sabu o yaafo bakkatuji men ɗin o towna darajaji men ɗin o ɗuɗɗina baraji men ɗin o winda en koye naatoɓe ka aljanna o janto en ka malaul ala dow
ko o fodi kon tumbodirɓe e suudu e cuuɗi makko ɗin hiɓe janngidirde alqur'ana hiɓe jannga alqur'ana hiɓe janngidira diina hiɓe waajodira wonde ɓeeɗo malaika ɓen ara heta ɓe yurmede allah nden sadia e maɓɓe allahu jantotoɓe ka mala'ul ala dow haray si ɗum ɗon feƴƴi ko yo wasiyodir seeɗa ko raɓɓiɗi ko andintinnugol ko tawata en fof hiɗen andi eɗen geli l'islamu on ko mahi ko e hoore tugale joyi kono naɗen noon tun woni l'islamu kono ko ɗon e pilier je ɗen andi sinama suudu ɓeyna e suudu suudu ko fondation on sa waɗi fondation on tun a waɗi pilier je acci ɗon goto hoɗata ɗon kono noon suudu gasta e ɓaawa pilier e fondation hande ko tugalal goo e nder ɗen tugal l'islamu joyi ko ɗen ɗen wonde e yewtude seeɗa ɗum ko fi lewru korka chahru ramadan kono yette bari ɓen accanami hakke reedu maɓɓe nden taƴali te ɓeyno ɓe wowlaɗo joni suuma e handu ara dari ɓe no memminana en ɗum ɓenen sikka ɗum si wa nuttiɗo lebbi jeegom hiɓe wowla ɗum ɓe wowla ɗo joni ha dunana ɗum tundu ara e yaafo yande haray ko koɗɗo tedduɗo himo saati fa kullu ma huwa atin garib kala ko saati hewtay joni a wiyay non siwa taw ko 2024 2025 si allahu jaɓi ɗum kadi hewtay aray joni ɗen geli noon si tawi goɗɗo no saatini joni ko welata ɗum innama joni e ɓiɗɗo ma on o yahi Amérique ma o yahi Europe heɓoyi toon buuɗi bussi noon himo saati argol e nden lebbi ɗiɗi ɗo haray o ari haray ɗi lebbi ɗo ɗiɗi no neɓanma si tawi ko an joguino compteur ka balɗe ɗe feƴƴata ɗon heña a ñoƴƴayno ɗon far hewta enede konde ko lutti balɗe jeelu lutti lebbi jeelu taw hawju mi ar moodi minen neɓani men faalamama yiide minen wulɗama si goɗɗo e man innama joni nomete ɗo e poste jano kono ko ɓaawo lebbi ɗiɗi ma lebbi tati haray mo hawji yo ɗum hewtu si tawi on tigui ƴami kadi jiwo ɗo mo welay ɗo mo moƴƴi innama ɓeyni joni haray koka vacance onne on tasna kaka vacance aray ɗo e vacance noon eɓanimo inne vacance on ko mois de juillet mois juin haray almuhim yataraqab haray mo hawji sowonoy mo miiji to ene ko balɗe jellutti de ko lebbi jellutti haray haqqille makko no mum himo faala yo ar hadi tabiatu lbachar ɗum ko naturel neɗɗo nawdema ko ayyibe ko noon allah waɗiri allah no waɗi neɗɗo yiɗugol ko moƴƴi hawji kadi huligal insanu ajulan neɗɗo tagama himo hawji moƴƴereji ni sago makko ar joni joni wiɗa satine ha neeɓa si tawi hara en anduno moƴƴere ko heɓoto kon e nder suumaye sago men nun e nder hitande nden suumaye na nde wotere ara noon suumaye ara no ɓuuri nde wotere ɓe moƴƴuɓe attinoɓe sa yi fayda korka musantano ɓe hiɓe hawji yo suumaye ar hiɓe andi moƴƴere wonde toon nden gonga ene kadi en andi kono hoolagol fellita yiɗa koɓe jogino kon fayda enen en heɓali wano ɗum ko ɗum waɗi kamɓe goɗɗo e maɓɓe tortuno allah e nder lebbi jeego hara mo torade allah jeeje allah yo allah tawno mo suumaye ɓayno ara ha faaɗa on tigui ronka tawede ɗo ni e wiya ko lebbi ɗi lutti balɗe capanɗe jeego fayda kono hakkude ɗo wonkiji ɓuysama e hakkude ɗo ko allah andi ko homɓe suuma e on tawata no wawi dargal daro kadi hakkude ɗo e ɗum goni ɓe toro allah yo allah tawno ɓe suumaye lebbi jeego aɗa suuma e hewtude julɓe allah
mo jeeji Allah toriki Allah wulli e Allah yo Allah tawno ɗum suumaye lebbi jeego himo jokki mo torade Allah si suumaye ari on fijay on noon fijata ko hombo woni ƴoƴuɗo woni arsikaɗo ko ɗaɓɓo hunde nde fewno kande weeli heɓude o andi piiji ɗi fof no jogii dabbunde mum no jogii fewno ko tawata fewno ɗon no bunji metta heɓude dabbunde mango ka yarɗa ota e mango no woodi piiji ɗi fof no woodi dabbunde mum haray fewno ɗon fayda ko ya memmin tum aray kono luttirta noon aroyay tawanno metti fi no satti ha feƴƴiti joni noon joƴƴuɗo on arsikaɗo on ko fewndo ka weli heɓa ɗon o wakkilo o mooɓa ɗo moƴƴi ƴoƴunoɓe attinoɓe arde ko nakirɗo ɓen buy e maɓɓe ko telen hamdallahi telen darussalam telen toon ko toon ɓe dar soodi tereji buy ɓe darniri toon foy nano ko burureni non c'est bon ana mi wona e ɗo awa aroya noon on tigi woɓɓe goo acca ɗon ta non fewno ko ɗum ara noon ha satta hi kono yaade ɗaɓɓunani yana ko jeelu ko million temeɗe ye ɗum yewtino ɗon i satti ɓaya ɗaɓɓano fewno ka hoyi ɗon sattay awa ka dina kadi ko noon way allahu subahanahu wa taala ka moƴƴere makko ka yurume gol en fiyo en heɓu tonoji buy o waɗani en o waɗani en zamanuji tawa moƴƴere no weeli heɓude e majji ha a waɗa e seeɗa o sowane buy no jeeya e ɗin suumaye ko Allah yaafoto bakkatuji jiyaɓe makko ɓen e nder suumaye kon o yaafata ko ɗum e lebbi luttuɗi ɗin nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam ñande goye mo ƴeyka hoore gangunal mo ƴawde o tippi gangunal ngal ko ngal escalier ji tati o tippi o escalier wol goo o inni amin o tippi kadi nde a teppere o inni amin o tippi nde a teppere dow o wi amin ɓa o gayni khutba on ɓe lando e ɓe nelaɗo a waɗi ɗo dey goɗɗum ko min wowano yiide ɗa waɗa a ƴawi ɗo teppe tati teppere ɓeyɗa wiya amina 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 min nanali du'a a ammini o wi aha ko jibril ari innimmi raghima anfu man adrakahu ramadan walam yughfar lahu qul amin فقلت آمين فقال رغم أنف من أدرك والديه في الكبر ولم يدخلاه الجنة فقل آمين فقلت آمين قال رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين فقلت آمين يعني رغم أنف كسئتاما سوي runki heɓude faale perdi hombo o wi mo suumaye ari tawi tawdi ɗum e bakkatu accidimo e bakkatuji ɗin o waɗali ko Allah yaforamo oɗo woni mere wi o amin inni amin o wi ko noon perdi kadi suƴƴitike kinal mum irama e leydi e mbukulaydi fofama suƴƴitama fofama hombo mo Allah accidi e mawɓe mum ha ɓe nawyi kanko o hecciɗi kono o yanganaki ɓe ɗum Allah waɗa sabu ɗum o naata aljanna wi amin o wi minni amin o wi kadi fayin suƴƴitama mo indema janta takko muɗum o nani indema nde no wowde o juulali e maɗa allahumma salli ala muhammad wa sallim o wi amin o wi amin shahidu on ɗo komo suumaye ari tawi ndu accamo taw Allah yafakimo oɗo sinda woni sindu tawno o maayi hara ko ka berɗe ndu tawrimo kono oɗo no jeeya e pertuɓe ɓen jan suumaye
ko lewru teddugal nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o maaki inna lillahi utaqa'u fi kulli laylatin fi ramadan wa dhalika fi kulli layali. allahu subhanahu wa ta'ala no mari rinɗinteɓe e lewru suumaye jemma be jemma no mari ɓe o windata ɓeɗo daɗinatogol yiite ɓeɗo ko yahayɓe ka janna. kaarimo kaari liste ɗinno liste ji ko windeteɗi enregisteɗi jemma be jemma o maki ɗum ko suumaye on fuu. ɓural mayro no ɗuuɗi ani ɓura aslam ɓural korka no ɗuuɗi. goɗɗo no wi Abu Umama al-Bahili o wari o tawi nelaɗo o wi nelaɗo yeetin golle ɗe mi watta mi naata aljanna mi woɗɗito yiite mi daɗa yiite. taɗo maki alayka bi siyam mi yamirima ya hooru o nunni o fanki o yahi o jokki ɗum o hoori wono ha neeɓi kadi o sikkinaɗo yeggitino o ari o wi nelaɗo ɗan fala yeetolan golle ɗe mi waɗata Allah dandiran mi sabu ɗen ɗon yiite o naatami aljanna. o maaki alayka bisiyam fa innahu la idri lahu o wini mi yamirima korka ala ko fotta e muɗum fi ko naata goɗɗo aljanna danda mo yiite. idan ndu lewru ɗo ndu saatike ndu ɓattike ko honɗum julɗo on haani wadde ko préparugol wonki mum kin taw hebbulgol wonki maaki. sinnama joni ɗo lanɗo on aray ɗo kamen ɗo yontere hande sikkuɗen kono ɗo wayi ɗo ni ko ni o ara tawa ɗo o woday ko prépara woday ko eɓɓana woday ko sottinaɗa woday ko laɓɓina woday ko loota woday ko prépara te waɗi tahiya préparation heɓulgol yo neɗɗo on heɓulano suumaye heɓulanagol suumaye ngol ko so'ugol ka wonki mum taw wonde ko malore woni arde nawigol ɗen kadi wayray ittugol kooƴe ne balɗe 50 fof ko yo heɓul wonki makko ki wonde ko malore makko woni arde. saada ko malal ko tono ko moƴƴere ko ɓural ko teddungal ko ɗum woni arandemo. o prépara wonki makko kin o anni o e ngal ɗo moƴƴereji ɗi o ronkuno wadde e ɗiya suumayeji feƴƴunoɗi welsidare ko welsido ɗi suumaji feƴƴunoɗi ɗum ɗon wallini ɗum ɗon to o waɗay e nduɗo e ngal ko waɗali moƴƴereji ɗi waɗali e suumaye ha hande o ƴetta on anduye. si tawi no woodi piiji ñiiti ñaataji ko jokkuno tawi mo wadde golle yette sowɓe mo wiyete o sorto e ɗum ɗon fewna he ta suuma e tawdange ɗum ɗo nani andi koɗo tedduɗo piiji ɗumani ɗin fof ko suuɗeteɗi taw ha o yaha hay si ɗi artiroyte kono ɗin ɗon fof he itte ɗum ɗo taw taɓete yahen taɓe tawa gen ɗum ɗo pottini ɗaɓe to on tigi eto si tawi himo jokkuno piiji ɓoyliɗi o eto o pottina ɗum ɗon e makko o ekkita wonki makkin ɗo o naata séminaire fi wowtugol angal waɗugol ɗum si o fimayno o eto o accita ɗum ɗon few si tawi hari juulugol o tabita e mum o wakkilo innata suuma e tawdan e angal tabutugol ka julde wano noon noon simo joganno yimɓe haqqeji o innata suuma e tawdan e ɗum ɗo nani yomi jontuɗi haqqeji no gasara en tuma suuma e lootal a ngara mettafi ko saɓɓitugol tun wano noon ko ɗum ɗon woni préparation neɗɗo on heblagol fi no jaɓɓorta suuma e noon tawa ko jaɓɓagol koɗo hittuɗo giɗo mo taƴƴinorɗa nafoore hiɗen andi ka gurdam men ɗo si goɗɗo satiki arde kama iɗa andi ko adunante ko mbuuɗi buyi ko tedduga wonante iɗa andi ko honno jaɓɓortamo haray iɗa wewli
na ñirɓinagol na ɗumannagol haray ko ɗum ɗon neɗɗo on heɓulta wonki mum kin tawa himo so'i welo welo ko suuma e woni arde kon o profita julɗo ko profita e ɗum ko waɗi piiji ɗin luttata wonde kadi woni ɗon a luttata sellugol wonde nawnaare aray ka selluɗa ɗon wakkilo ko ɗum sallam makanno oya himo waajomo o in irtanim hamsan qabla hamsin foɗi shababaka qabla haramika wa sihataka qabla sagamika wa ghinaka qabla fagrika wa faragaka qabla shughlika wa hayataka qabla mawtika o maki profitu e nder joyi aɗa joyi hewtude ɗiɗa joyi wakkilo e majji eto kata katanno waɗu ko nafete kon ka adna e ka lahara honɗum ka wonɗa suka ɗon wakkilo ɗon dewal wakkilo janga wakkilo hunjoɗa wakkilo eto waɗu ko moƴƴi sabu nayo aray joni si nayo ari ko wigol jaka ko ɗum hetto ɗon jaka mi wakkilotono jaka mi waɗayno jaka mi janggayno hap laawike hande kadi fewno ka selluɗa ɗon laaɗo ma ki wakkilo waɗ ɗon dewe aɗa nawnade arde par ce que si nawnade ari nawnaje goo ɗe sakkotoma e waɗugol moƴƴereji goɗi wonɗa wadde tawa a wonde diabete a wonde tension a wonde ɗum ɗo ɓeyno noon ta hooru ɗango horugol noon no moƴƴanama hay darago wonde tawa ɓeydoma noon noon sa ta daro ko neeɓi ta waɗ ɗum ɗo ta waɗ ɗum ɗo so tawi a wakkillo ko fewndo ka selluɗa ɗon a nawnoyi ɓe jaka mi wakkilotono ko noon fewndo ka marɗa ɗon ya mari moyen fewno ɗon wonde basal no hewto perte no hewto goɗɗo wakkilo fewndo ka marɗa ɗon financana l'islam o finança fi musidal ma ngal fi miskimɓe ɓen fi alyatimaɓe ɓen fi tampuɓe ɓen wakkilo fewno ɗon hara si allah dandu si perde aroyi ɓena he ɓe manna kono fewndo ko ɓe marno ɓe okki ɓe waɗi hunde kaari o wi e kadi fewndo ka hettiɗa ɗon ka tawata empêchement ji ɗuɗirama a ɗuuɗa ɓe nguure ha a ɗuuɗa golleji ha wakkilo fewno ɗon profita janngugol wakkiloɗa rewgol allah hande ma pareji ɗuuɗirte ka gurdam ma wakkiloɗa ɓay si mayde ari haray talen ɗon ti idan suumaye e ƴettay seeɗa e ñawoje suumaye ƴetti ɓure suumaye ɓural suumaye yoni tum ɓural suumaye kanelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam makani en ida jaa ramadanu aw ida dakhala ramadanu riwaya go wi chahru ramadana suffidat alchayatin wa futtihat abwabu aljinan wa gulliqat abwabu alniran ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر نلاد من صلى الله عليه وآله وسلم وما كان وند ستاي لو رسوما ناتي دو داريك شيطاني جاني جاني دي بندي جاني جاني دي كولمبته دي دومبه دي واوتا wadde e bewingol ɓiɓɓe adama ɓe majjina ɓe no ɗi wowno waɗirde noon si tawi na suumaye dammuɗe aljanna ɗen uddite mana ko watta saabu ha neɗɗo naata aljanna kon hara no weeɓiti dammuɗe yiite ɗen soke ɓi mana ko watta ha neɗɗo naata yiite kon hara ɗum no metti heɓude allah yamira yo malaikajo yo noddu o ewno o inna heyi anda ɓowo moƴƴere faalaɗo moƴƴere faalaɗo maleede immo waktu mum on hewti ko fewno ɗo profite moƴƴere ko heɓoto kon e suumaye heɓata ko sifa muɗum sina e suumaye tum awa an ɗaɓɓo moƴƴere immo noon fewno ɗo ko fewno waktu mum onni hey an waɗowo bone jooɗo raɓɓinɗinno na fewno mum ni no jeeya e kata ɗaɓɓutugol boneji fewndo ka yimɓe fof woni ɗaɓɓude moƴƴereji
no woodi woɓɓe goo kadi gol ɗon ko katano Allah dandu en haray ɓura suumaygal no heewi joni noon ko honno tabitiranta en wonde suumaye naati si en woni lewru sabbodo suumay ndo heeɓi balɗe 50 hara ɗe gandi ñallal heedoyngal ɗon ngal ɗon ko go'o suumaye ɓay enen lebbi men ɗin 51 ala ton ma no gay e jeena no wedde 50 yi'en suumaye yi'en ndu darike ne woyi lewru ndu darike hino ɗum ma hay so yiyaade enen humpitoɗen do yimɓe julɓe moƴƴuɓe nunɗuɓe feewɓe hulayɓe Allah yiindu haray si ɗum waɗi ko fiɓugol ɗon annuye kisa Allah mi annike mi hooray suumaye ndu fokkumayo woni ko balɗe nogay e jeenayi ndu waɗi woni ko balɗe 50 no moƴƴi noon on tigi heyɗintinna annuye jemma be jemma oɗo woni annuye général annuye hunnuɗo anniya al amma kono wagol tajdidu niya fi kulli laylatin sabu hadith hafs filli on hafsa la sala sallam maki la siyama liman lam yazimi siyama min alleyl korka arana mo fiɓaali annuye horugol ngol jemma be jemma on tigi o heyɗintina annuye wonde janngo mi hooray immagol sullongol tawan ko sullori ko fii wota o tampoyi ɗon ka e heege ñalorma ɗum ɗon ko annuye non ɗum ɗo no jeeya e tugale korka ɗen ko tugale ɗiɗi ara ɗum ko o annuye ɗo si on tigi anniyaki fi on tigi ñamali ɓorde ka fajiri feeri ha futuro heewi kono ko sali o ñama ko ɓay o heɓali ma himo togana docteur ɓe nonita ñamude fewn ɗo haray ko jemma tun ñamirta ɗum ɗon ara na annuyeno idan be on tigi anniyo Allah subhanahu wa ta'ala wi wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahu ddin ɓe yamiraka kamɓe julɓe si wona rewgol Allah laɓɓinana Allah annuye on laɓɓinanamo dewal ngal laɓɓingol dewal ko annuye e ko ɓeydi e hoore annuye o niya wa ziyada nelaɗo sallah sallam maki innama al a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa andu golleji ɗin koɗi taskorte ɗi yoɓe wo ko embere annuyeji ɗin neɗɗo ko o mari e joddi golle makko ko embere ko anniyi kon annuye on no ko ɓernde nde ko fiɓugol ka ɓernde wonde mi hooray ndu lewru suumaye fi waɗugol yamirode ko Allah yamirinmi kon jortagol mi heɓay joddi ka Allah yoɓaylam Allah mbarjitaylam Allah malnaylen sabu ɗum ɗo ɓay mi waɗi ko o wi yo mi waɗu kon ko o fodi o waɗnaylan kon o waɗnaylam ko ɗum waɗi sa sallam ake man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi mo hoori suumaye taw ko gomɗingol e hoore mo gomɗini mo andi pellet ko Allah yamiri yo suuma e hoore kadi mo andi mo gomɗini himo pelliti wonde Allah subhanahu wa ta'ala o bonnata golle neɗɗo ɗe ninala ni si on tigi golli ko haani gollugol kon o golliri no haani gollirde noon o gollani haanuɗo gollanede on wallahi o heɓa joddi hara mo tangini Allah si a rewnimo toon joni min mi rewa Allah toon so yoɓi so yoɓa min harayna min yomi wat tun ko devoir an on telen Allah faalaka ɗum o yoɓata fes ko ya hollu hiɗa hato jine makko hiɗa faala baraji makko ɗin a gasata e ɓaawo makko a gasata e ɓaawo baraji makko ɗin jortoɗa ɓay ko yurmeteɗo ko o moƴƴo sa waɗiri a hooriri noon Allah yafoto bakkatuji ma attinore ɗin fof idan o annuye ɗo ko tugalal ɗimmal ngal tarku tanawuli lmufattirat min tului lfajri ila gurubi shams ko accugol ƴettugol waggol taƴayɗi ɗin no woodi taƴayɗi korka tewagol yiida e sonnajo muɗum odda ka fajiri feeri ɗon ha nangue muta o accay ɗum dakumitagol e sonnajo makko
ñaamugol e yargol e tewagol tuutinkinno e yaltingol mani yumum ɗin ɗon fof ko tawata bonna e korka kan o terto ɗum few ɓorde honto heɓi honto wadde ka fajiri nin feeri ɗon ha nangue muta ɗum ɗon woni piliyeje korka ɗen kanko horɗo on no yiiɗa no moƴƴi yo immo jemma o naafa nafarilla kono ko sunna tentuɗo lano maki man qama ramadana imanan wahtisaban gofre lahu ma tagadda min dambi mo darike naafi e nder jemmaji suumaye ɗi tawa himo gomɗiɗi wonde ko yamira ko allahu enelaɗo makko on woni ko yamiri ɗum himo tañƴini baraji ɗin kadi o heɓayɗi ɓay allahu subahana taala ko mari kon fof e moƴƴereji ko fimen enen naafima ko kanko allah yafoto bakkarji makko attiri ɗi immagol jemma naafa e nder jemma on fof ɓorde ka geeƴe juula ɗon ha ka fajiri ɗin feerta ɗon ka heɓuɗa feere ɗon naafuɗa o ella ala no moƴƴi naafugol ka juulirɗe ɓay sina ɗum si juulɗen tertama ɓolɗinama ɓeyni naafa ka muɗum haray woɓɓe goo yaha hara ɓe naafata ɓe tewto dankiki ɓe tewto ŋorde e fowtere e ɗum ma darugol sériji ma yargol ataya wolu haalaji ñani hara ɓe naafaali si tawi no moɓodira on tigi encourage to o wakkilo to o yiya e woɓɓe goo ɓen puusa ha kankadi o wakkilo idan no jeeya e sunnaji ko neɗɗo on hani wakkilade waɗa e nder suumaye janngol alqur'an hare nden ko e suumay nde jippi shahru ramadan alladi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayinatin min huda walfurqan suumaye ko liwru alqur'an wakkiloɗa janga tippi haysi ko nde wotere ma heɓu haysi ko hisbu goto hunjaɗo ma cottaji seeɗa hunjade ɗon ko ɓuran ma o an andi a janga cippina an andi a waɗe tarkis e nokkuji go hunjoɗa jangu tun alqur'an o nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ko e suumaye jibril arano dartina mo suumaye nelaɗo jibril arano heɗitanomo e jangi ndasa e jittade o janga jibril heeɗo no moƴƴi no wakkilago seeɗa teni ka fuɗɗode buy hay yettesoɓe ɓen hay fonctionnaire ɓen ka fuɗɗode ndara e alqur'anaje goo hara e kade walino rowani gila ka suuma e mayino jungo memaɗi ɗe ko ñemete e doombi e nduggu e ko ɗum woni toon ɓe ara ɓe honka aɗiɗin cunkun ɗo mowlanin ɗo e mowla ɗon ɓe ɗumanno ɓe fonta ɗon ɓe janga seeɗa ɓe soƴƴo ɓe ɗumanno kono hara ɓe eta ɗon kate katano ɗon seeɗa so woni suuma e maayi ɓe ƴetta ɓe no awa mi halfinima allah hara en ko arta kadi si allah newni kono on tigi wakkilo janga no jeeya e ko hani wadde kon e suumaye wakkilagol ɗuɗɗina sadakaji ɗin okka joni no yimɓen ko honɗum ɓe woni wadde ko wiigo joni zakkaji ɗin ka ittayno ɗon si tawino ittayno e rajiɓe ma e sabbodurajiɓe ma e lebbi ɗiya inna joni yo nattir e suumaye joni mi ittu zakka e suumaye la na ɗum ɗon wiyaɗa zakka ko fewndo ka timmiti hitande no ko ɗon ittata si ɗum hawri e joom bente ko ɗon si hawri e paran ko ɗon si hawri e sabboduraji bi ko ɗon si hawri e sabbodo suumaye ko ɗon ko yani jawdi ndin wona na zakka tun ɗaɓɓiraɗa ya ittu e jawdi ma ndi ka suumaye ko a ittu sadaka ni tun wallitoɗa yimɓe ɓen nelaɗo meɗen sallah sallama ko kanko hanɗe ñentinde ka kanko woni almami men on ka Allah subhanahu wa ta'ala wi lagad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju llaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kathiran ka kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan nelaɗo meɗen sallllahu alih wa sallam kanko ɓuri okkude e yimɓe ɓen fof kanko ɓuri wawde okkude kala okkuɗo nelaɗo no ɓurma kono e ɗum mum ko ɓureno okkude konko e suumaye o okkay dokke makko no jokkodiri no wawa hendu taƴodirta
goɗɗo arata ka nelaɗo inna miɗo faala hunde kaari tawa ɗum no woodi o inna a moodi yew joni hara yaha e aroya fewno moodi ono yon soñji ɓen ñande o ñande ɓeeno arɗo min ronkaniɓe he ɓe mo suttiniɓe ara e gasi o heeɓi golle kanko kala ko wiiɗamo o yi o jonnayi ko ɓurano okkon noon koye suumay no jeeya e moƴƴereji ko julɗo on haandi wakkilade e suumaye so heɓi feere yahugol waɗa umra waɗugol umra e suumaye no wawi hajjudugol e laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓural moɗanangal hajjudugol e nelaaɗo mo heɓi feere o tawi no fereji no ɗuuɗi ɓe no 3000 dollars no vraiment no wawi laamu nangue ɗo ɓe ittine ɗum ɓe ittine 10 000 dollars 20 000 dollars ana ɓe konno ɓe jeelu ɓe ittino non ko 20 000 tun ɗo aade sikkuno ɓe yata ɓuuri ɗum e ada yetti allah bay ko ɓer ɗum ɗum yaki moƴƴere nden waɗu wota haaɓu anda jawdi ko marɗa ko ittuɗa sadaka ɗum ɗon maroyke ka allah bonata allah ne ay o ɓeyda kadi ko ñaamuɗa e ko ɓorneɗa ɗum ɗo lanni ko lutti kon hiɗa marande ɗo ronoɓe koɓe piiroya ɗo ɓe yaha ñawoje ɓe taƴa en ɗam ɓe yaha ñawoje e justice e ko nandi e mum idan no jeeya e kon tigi hani wadde heewugol jantagol inde allahu subhanahu wa taala e julugol neɗɗo sallllahu alih wa sallam e nder ñallal suumayel ngal on tigi o heewa du'agol toro allahu subahana wa taala laɗo maaki hooruɗo no mari du'a mo ruttatake hooruɗo no si o du'ike o torike allah subahanahu wa taala tawina taƴugol enɗam wona fi bakkato allah jaɓay ko imma joni ma janggo e sunnaji ɗin yon tigi o hunto law kana nge muti wo woni pellete nge muti yon tigi hunto nawi ko tuma niɓɓitoy han si tamaro no woodi tamaroje mbuynaɗen rutabat laata ko ɗum taƴirayno yonti taƴir ɗum si tawi rutabuji ala tamaroje yoɗɗen no woodi o waɗa ɗum si ɗum ala hasa wati mi maayi o surɓo surɓalle ndiyam no jeeya e sunnaji ɗin sullagol nenna sullade ndi gal laɗo sallah sallama o maaki la yazalu annasu bi hayrin ma ajjalu alfitra wa akharu suhur aw ma wi nokgo tasaharu fa inna fi sahuri baraka o maaki yimɓe ɓen mofte makko ɗen seeɗata e moƴƴere fannin hiɓe yawnude huntari hiɓe nenude sullari nokgo o wi sulle allah waɗa e barke e sullari nden nokgo o wi faslu ma bayna siyamina wa siyami ahli kitabi akratu sahar ko sendi korka hakkude korka men kan e korka yimɓe defte attinoɓe ɓen ko sulla gongol ɗum ɗo koye sunnaji ɗin jeeya hulasatul qawli ko woni ko raɓɓiɗi konge konngol kanko howruɗo on kala ka moƴƴere heɓoto ko wowno wadde moƴƴere ɗi yo duublu ɗum yo ɓeydu sadaka on janngol qur'ana ngol yamirgol ko moƴƴi haɗugol ko boni o hiwa tere makko ɗen kadi sabu sallllahu alih wa sallam no maaki no heewi howruɓe tawa ko ɓe hawri e korka maɓɓe kan wo ko ɗon ka e heege kono baraji ala few fi hon ɗum tere maɓɓe ɗen ɓe wawtali ɗe ɓe daaray ko harmi ɓe heeɗo ko harmi ɓe mema ko harmi ɓe yaha ka harmi piiji rent wiyaɗi yo acce ɗin fof ɓe ala accude sa faala maleede ko cenɗe ɗiɗi wakkilorta wakkiloɗa telen ka waɗeteɗi ɗin wakkiloɗa telen ka woɗeteɗi ɗin sa waɗi waɗeteɗi ɗin a woɗaki woɗeteɗi ɗin haren waywa ƴogugol waɗa e basagare yulde ma fifare yuldu ka wonɗa e wadde ɗon feƴƴoye a yango ta ara tawa e hunde lutta sabu no woɗeteɗi ɗin ñaama e waɗeteɗi ɗin idan on tigi reena hoore mum reena ngal ɗengal albalaw ko ngal ɗengal rondi ko no ɗuuɗi ño'ugol yimɓe ɓen fenugol jamforgol yimɓe ɓen haala cuɗa wowla piiji tawa ɗum ɗo no moƴƴi he ɗum ɗo walla ko prime qualité ɗum ko ni ko tawa yo rew kulle jemma on tigi rento ɗum kansugol yimɓe ɓen waɗndirgol yimɓe ɓen eggugol haalaji ɗi tawata anda ɗi ala kadi humi ɗi fondaki few ɗum ɗo on tigi taɓan no harmi hay sina e suumaye tentini e suumaye waddugo yimɓe naɓa artira kaari no wima ɗum sa andu ko kaari waɗuma sa andu
ɗum ɗo fof on tigi rento o hiwa gite makko ɗen inchallahu ɗum baraji korka makko kan fona hara no timmi hara ɗoytaki ko yowodiri suumaye ko no ɗuuɗi en daroto wano ɗo nde wonno jemma on ko muutiɗo si tawi kadi herlande no woodi hatten wano ɗo en toriki Allah subhanahu wa taala yo Allah tawno en du lewru suumaye yo Allah arsuku en rewgol mo ka suumaye e ko wona suumaye ko fuu hara kono o yiɗi o yarlori noon kadi o jaɓana en dewe ɗen fuu ko woni malaɗo wo komo Allah hawrindinni e waɗugol golle ɗe o yiɗi o yarli no ari noon no makulaɗo sallllahu alih wa sallam ida ahabba llahu l abda istamalahu qalu kayfa yastamilu qala yuwaffiu lamali sali gable an yamuta si Allah yiɗi jeyaɗo makko o kurkaymo o kurkiramo yo kurkano diina kan o golla golle moƴƴe adi o mayde si Allah hawrindinima a gollugol golle moƴƴe aɗo mayde wallahi haray Allah no yiɗuma haray ko ɗum woni ko moƴƴi ko sabu so on tigi maayi haray golle landiri on tigi torki Allah yo Allah hawrindinga sawaba jasakumullahu khairan wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil amin en juuli joni en salmini haray wadde maɓɓe nden no ka jagiri maɓɓe alaji mouhammadou fufti diallo ɗo haray ko ɗum woni ko ɓe weerata kamɓe ɗimmoɓe maɓɓe ɓen e imama chantal on ɗo ko hokobaɓe ɓen ka juulirde ɗo haray no makka e sowti imam moɓɓe kono haray wedde nden ko ɗum woni haray ko ɗum woni ko ɓeydeten ɗo hay hunde ala ko yewten to alaman assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah haray noon no ɓeydi ɗon seeɗa mawɓe juulirde men maakono ɗon ko toɓɓe tati woni ko ɓe tori docteur en toɓɓere aranere nden komo haadara on ɗum ɗon ɓe waɗani en ɓe landi hiisumaye ɓe waɗani en torikalle hokkuɓe baraji ɗi e maakono toɓɓere ɗimmere nden ko andintingol jama on hiɗon giri e ɗe balɗe feƴƴuɓe sukaaɓe meɗen no jonnita shahadaji muɗum woɓɓe jonnita ijaza yani diplôme ji woɓɓe ko hunniɓe alqur'anu riwaya gooto woɓɓe riwayaji tati haray noon sukaaɓe jeeyaɓe e nde nokkure ɗo hino jeeya e hettuɓe ɗin ɗon diplôme ji haray mawɓe maɓɓe ɓen hino weltaniɓe hino toraniɓe du'a mawɓe buyi hino gaaɗe hino torani ɓeygureji ɗin du'a ila e geɗal ɓeɓen yo Allah waɗu barke e maɓɓe geɗal sonnaɓe no gaay ɓe tori yo Allah on newnuɓe heɓa ko resaɓe haray ɓe tori docteur on du'a ɗon haray noon ɓe makuno diplôme ji ɗi en andi si pay kon jonnitama diplôme o naɓay o jonna mawɓe maɓɓe ɓe kono pay ɓe hendike ɓe inni ɓe yiiɗi fayi yo docteur en tino ɗiɗo diplôme ji kay koye seenoɗo ɓe watta esoɓe kay koye haray noon kadi en toroto mawɓe fay ɓen kadi koye ɓe weltin fay ɓen haray haray noon ka ɓeeto wannoɓe golle ɗen ɓe okkorno fayɓe ɓen toon jawde haray teddungal men haray docteur tigi no marno geɗal hettuɗo ijasa haray ko teddungal men e muɗum haray lande seeɗa arigaɗe وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ɓeɗo ɓe landi ɗo ɓe inni nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o sunnini horugol e feccere sabordu suumaye ko honɗum woni nafoore horugol sabordu suumaye haray ko adi kon taho no woowa yimɓe buyno ƴetti mbowka fina tawa horugol raajibi woɓɓe horandu fuu woɓɓe suɓa balɗe goo hoora
tabitali e nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam hertingol ɓural firaji bi tum hertina dewal inna ngal dewal ɗo ko hana waɗede ko e raji mo waɗi ɗum ɗo hara himo jogui baraji wona horugol ngol wona immagol jemma juula wona waɗirgol sadaka fi ko rajibi hay fus ɗum ɗon mi yi'ani rajibi noon ko e lebbi Allah hormorte ɗin nayi jeeya nan lebbi Allah hormorte ɗin ko sabburdu donki e jombente e rajibi ɗiɗo no jogui ɓural globalement hadisaji lo'uɗi ɗi yimɓe goo woni e dallinorde wano o hadis mo Abu Saïd al-Khudri o filli wonde wo wonelaɗo no maaki rajab shahrullahi sha'ban shahri wa ramadan shahru ummati man sama rajab فكأن إيمانا واحتسابا فكأنما صام نسيت كو 1000 عام أو كذا أو 1000 شهر أولو حديث فوب كم بكرمكو بأندو في حديث فوب بفتن كو حديث لؤلو كو حديث مؤينا دو عام مؤي فوائن لادو ويا كون لادو ماكي لادو ماكالي honon hadis on o wonelaɗo no maaki raajibi ko lewru Allah sabodo suumaye laɗo maaki min dun ɗon ko lewru am suumaye on ko lewru mofte an ɗe mo hoori raajibi e gomɗingol e hasbitorgol moƴƴerde no wayi wasi o hoori manas ko lebbi wulure mi yeggitiɗo noon timmorde ɗon ɓural ngal kono ko ɓural molnagal Allah kono na hadis selluɗo ko hadis fenaɗo fifinda e honnaɗo sallllahu alayhi wa sallam idan haray wotto neɗɗo tampin hoore muɗum e ɗum ko ɗum waɗi sayidna oumar o foccayno yimɓe goo tappayno juuɗe maɓɓe ɗen si ɓe wi ɓe ala ñaamude fii wonde awa ko raajibi o anndi raajibi gila law jahili en koɓe no mawninayno raajibi ɓe hooreno raajibi adol islam ɓe teddino raajibi ha feƴƴiti joni noon woɓɓe goo ƴetti on fina tawa ɗon sayidna oumar o foccayno yimɓe ɓen aboubacry kadi o ñaaɗeno fi muɗum abdoulahi ibne oumar kan kadi o sonkayno fi mo wi hoore e raajibi wota hoore hay fus si wona hara ko konti hoore no e lebbi luttuɗin kon tenangi alkamisa wota hooro ɓay ko tenangi alkamisa e raajibi la tenangi alkamisa ko wowɗa hoorde kon kontin hoora e ayyamul bir ñande sappo tati sappo e sappo e joyi hara ɗum noon ko wattangol yila amma sabborde suumaye no moƴƴi hoorugol e mayru bere konti heeɓi feere wo حباكا نحن من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان وما رأيته أكثر منه صياما من شعبان وما كانت من عائشة نلا دهورال لورندو فو ها أتمنى نتس سوى ناسو ماي لورندو فب مجد suumaye tum o wi kono mi yi'aali lewru ndu o hoorata e mo o ɗuɗɗina korka hewti sabbudu suumaye lebbi luttuɗin fof ko sabbudu suumaye ɓurta o ɓurta ɗurde hoorugol ari e riwaya goo ɓe landino nelaaɗo ko fi on ɗum himo hoora e sabbudu suumaye buyi o wi ko lewru yejjitandu ko lewru wondu hakkude lebbi ɗiɗi jan teddinaɗe o wi raajibi yimɓe jahili en koɓe no mawni raajibi ha suumaye julɓe no mawni suumaye ha sabbudu suumaye lombi hakkude ɗon miskin o wi mi hoora mi andina yimɓen kadi sabbudu suumaye kadi Allah no rewe e muɗum kono happaka inna ko balɗe ha sabakari wonde balɗe sappo e joyi ɗen fof ko ya horuɗe ma sa hoori ɗum jogui ɓural wongal goo mi yi'aali kon tum ɓural korka law sa sallam maki man sama yawman fi sabilillahi baada allahu bihi wajhahu ani nari 70 kharifan o maki mo hooriri ñallal fi Allah hoori ñallal ngal fi Allah Allah woɗɗintinna yeeso makko ngon e yiite sabu ngal ñallal ɗon ka yarete ndunguji 90 jeɗɗi
korkan no jogii ɓural kono wigol ɓay sabbuɗo suuma e nduɗo mo hoori e nduɗo no jogii ɓural ɗum ɗo min on mi yaali ka windi wa billahi tawfiq ɓeɗo landi o du'aul iftar du'a huntagol ko nde on tino aɗa on ti huntagol ka ko nder hunto ka ko tuma o gayni huntade du'aul iftar ko tuma on ti gayni huntade kono du'a u sa'im ni du'a la salta mak li sa'imi du'a la yuraddu howruɗo no mari du'a mo ruttatake ko feeñi kon ko fewno ka o hoori ɗon ɓay ko wiya ko howruɗo wona huntiɗo joni noon so on tigi huntike yettugol allah ngol no haani dhahaba dama'u wabtalat al urubu wa thabata al ajru insha allah on ɗon du'a no tabiti oɗo du'a no toon lolluɗo kono o sella onno de allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu faghfir lima qaddamtu ma akhartu no hadith o wona selluɗo mana on no selli kono sanadu on o sella almim on ɗon du'a ko watte ko tuma on tigi hunti kono toragol joni fi ma paare muɗum iɗa faala heɓude jawdi ɗa faala yo allah yaafuma ɗa faala sonnajo ɗa faala heɓude visa ɗa faala ɗum ɗo e ɗum ɗo fewdo ka howruɗa ɗon won takko ka huntotoɗa ɗon fontoɗon juuɗe toroɗa allah jeeja allah nam ɗum waɗa e duwa on so jonnaɓe ka duwoto taw noon jonnede duwoɗe jonnede haray en weltanike taw jama on fof needi ndi teddungal ngal mobilisation on en weltanike ɓe sukaɓe wakkiliɓe janggi ha hunji alqur'an ɓe jonna kaydi seede wonde ɓe hunjike alqur'anare nden no hana hunjorere noon woɓɓe ko sanadu on ɓorde karama ko maɓɓe ɗo ha hewtoye allahu subhanahu wa taala karama ko maɓɓe innay min ko karama ko an kaari jangguinirimi ni alqur'ana o on ɗon wino kanko kadi karama ko makko ko ni jangguinirimo alqur'ana on noon kadi wi karama ko kaarijo ko kon jangguinimo ko ni o jangguinirimo on noon kadi inna karama ko muɗum ya ha hewtoya taabi'ijo on taabijo inna sahabajo kaarijo woni karama kanko ni ɓe jangguinirimmi on ɗon wiya nelaɗo ko kañum woni karama kanko ni o jangguinirimmi nelaɗo inna min ko jibril woni karama kanko ni jibril jangguinirimmi jibril inna ko allah woni karama kan kanko jangguinimi ko ni o jangguinirimi ko ɗon wiyete sanad no woodi jogiiɓe ɗum allah waɗi woɓɓe suka men goo ko ɗum ɗon wiyete al ijasa ko ɗum ɓe hendi en weltanike ɓe sukaɓe puydan latugol ballon poddagol bi heɓata ɗum ko koddori e allah watta ɗum wakkilare on tigi sukaɓe wakkile janggo gande ɗen fou gandal dina ngal noon taw ko ngal ɗon atti janggo alqur'ana hunjo alqur'ana ɗum ko teddungal molnangal laɗo maki iqra'u alqur'ana fa innahu yati yawma alqiyamati shafi'an li ashabihi jangi alqur'an tefanayi yimɓe mum ɓen ñande dargal o wi iqra'u kitab allah fa inna man qara halfa min kitabillahi falahu hasanatu wal hasanatu bi ashri amthaliha la aqul alif lam mim harf lakin alifum harf wala harfa mim harf o wi jange nde deftere allah sabuna mo jangi harfere wotere ka deftere allah mo jogi moƴƴere nde moƴƴere sowete waɗe moƴƴereji 10 o inni min nalnon alif lam mim fof ko harfere kono alif on tun ko harfere lam on tun ko harfere mim on tun ko harfere haray en weltanike ɓeɗo yoɓe ɓeydu ɓe wakkilo ɓe janga ɓe andu so on tigi hunjiki alqur'an haray o fuɗɗike noon jangude o fuɗɗi o wonari karamakojo wakkilo ɗen jangen yen tori allahu subahana taala toriɓe en du'a ɓen fo mo be allah no andi ko faala e ko maapori e ko aaniri torki allah yo allah okkormo be faale mum dagiɗo torki allahu subahanahu wa taala yo allah huntanɓe haajuji maɓɓe ɗi mo be ko huuli kon yo allahu dandu ɗum en torki allahu subahanahu wa taala
jogiiɓe geɗal ɓe suddiiɓe ɓe heɓaali dewle yo Allah okkor ɓe geɗal maɓɓe dewle moƴƴe waɗaaɗe barke sukaaɓe ɓe heɓaali ko resa ɓen yo Allah okkor ɓe no ɓe resira okkora ɓe arsika ɓe sonnaaɓe moƴƴuɓe torki Allah ɓiɓɓe geɗal ɓe meeɗen feewɓe ɓen yo Allah tabintinɓe hoore peewal ɓe feewaali ɓen yo Allah o fewnuɓe mawɓe meeɗen faatiɓe yo Allah o yaafuɓe yo Allah o yarluɓe yo Allah malnuɓe kala haajuji men dagiɗe yo Allah huntan en ɗi maapundeji men ɗi fof yo Allah ittan en ɗi Allah no anndi ko faala ɗen kon himo waawi yo Allah huntan en faaleji men ɗin allahu newnan en faaleji men ɗi si Allah newni goɗɗo sattinta yo Allah newnan en Allah wattudu en e neweende yo Allah wattudu en e neweende yo Allah ɓantu fii meeɗen yo Allah foolin en yo Allah malnu en Allah naadu en aljanna torki Allah subahana taala ɓe sukaaɓe Allah tabitin alqur'ana on ka koye maɓɓe Allah yo ɓe waawa alqur'ana kadi waawa ɓe en torki Allah subahana taala yo Allah hunjin en fof alqur'ana yo Allah hawten ka janna muɗo towde اللهم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء وأنت على كل شيء قدير اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مبتلا إلا عافيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وأعنتنا عليها بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين joni haray ko jornitu goɗɓe diplôme ji ɗi haray ko actorten ɗo ko alhaji ramadan diallo oɗo ɓe holli ko riwayaji ɗiɗi woni ko o hunji ko hafs kañum e suuba haray to docteur en watta e sooke makko mouhammadou alhaji ramadan diallo arɗon haray noon oɗo de ko en galike ko ribayaji ɗiɗi woni ko o hunji haray noon organise ɓe ɓen to ɓe waɗanno ɓe kadi enveloppe ɗum ɗon tamjini ko hande henda ɓe maaki haray ɓe faala yo suka on henda ɗon geliɓe mawɓe meɗen sono ko alaji sali seele okkuno ɓe kamɓe ɗon hunjiɓe ɓen e karamokoɓe ɓen 300 millions haray ɓe hani waɗande ɗe du'a ɓe okkuno ɓe 300 millions ndiyam e ji ko yaraɗon kon kadi foppu ko kamɓe nerduno en andi le jama ko seenno ton kon en torki Allah yo Allah ɓeydanɓe jawɗi ɗin ɗuɗɗinana en sifa ɓe haray noon sendama ko kañum geɓal maɓɓe ngal ni docteur en watta e sooke makko assalamu aleykum eyo alaji ramadan awa ko teddungal manani ko wakkilagol ɓeyda wakkilade jangga moƴƴi moƴƴi ay alqur'an si a jangguide tun Allah okkete teddugal no woodi towɓe buy e duuɓi ma e alhaaliji goo kono ɓe heɓari ngal teddugal ɗo wona reeniɗo wona hiwiɗo tawa yiiɗo ma wo inna anda e oɗo ko hunjiɗo alqur'an wo tawi tandaro no wayni o ko hunjiɗo qur'ana doni tandaro no wayni kono way noon darete haray ko ɗum ɗo men wasima nani jasakallahu hayra sallallahu an yejalaka min ulama il amilina haray ko hikki ɗon ko mouhammadou ousmane diallo o jangganɗo en ɗo nane kanko kadi ɗo diplôme makko on e enveloppe makko yo cheikh mouhammadou ousmane a jarama mi weltanike ma yo Allah weltanoma yo Allah tabintin alqur'an on ka hoorema ɓeydu wakkilagol moƴƴi nani wakkilo jangga kadi defte luttuɗe jangga hadis jangga fiqhu jangga mustalah
janga usulul fiqh usulul tafsir hawana karmo ko kummalujo ta sa hewti men fo men immoto men awa cheikh be hewti barakallahu fi haray ko hikki ɗon ko Alpha Umaru Ba oto yette jallo ɓen toon ɗum han yette baɗi eyo ko honno Alpha Umaru ba walla ba waɗen hunna ba awa cheikh Alpha Umar teddungal maɗa yo Allah ɓeydane teddungal ngal ɓeydu wakkilare nani andi a fuɗɗi tun janngugol siwata ko gaynu wakkiloɗa jannga moƴƴi ne anɗa maɓen wakkiloɗa e communauté on berko marɗa feere ko fof nani hara jokkali puydangue sama kala ko sukaɓe ɗimmoɓe maɓen ko jokki kon inchallah yo Allah waɗe gando karamo kojo mishawri leka bil banan tawa yimɓe arewa tumen ni ko kamɓe ni barakallah fik jasakallah khair haray en weltanike docteur en jarniɓe sukaɓe ɗo joni noon enen ɗo ko en nana e mawɗo men ɓen no hino maaka honno ndiyam ko bernen kalka lekkumɓe e ɗo ko mum e dokal mum alay saliou seeɗe waɗi 300 millions enen ɗo en mara 300 millions kono goto kala e men si heeɓi ɗo 5000 francs enen kadi en waɗaniɓe fayde Allah kanko anni en ko ɓe makani en kon naan innamal a'malu binniyat enen kadi si heeɓi ɗo ko okkoneɓe fayɓe ɗo weltingolɓe ɓe ala huñjade ɓen kadi heɓano wakkilora huññi o haa ko arata si en aroyi ɗo ɓe wawi huñjade ala hino moƴƴi toroɗen sabi Allah mo kala ko heeɓi o enen kadi waɗanen koye fay koye ɗo adanen hoore sabu